Tekon ka breaking news ray which ka South Sudan. Bana breaking news me bana jalinkel kan kono ray de gore je en wo mi jarama jidit ka Noor online TV channel gore je en wo der je nyak nasen ko kena lerme ka der subscribe o ke der comment gwaya en me bekon lingwa seme ki breaking news inshallah lerbe be je bialin ka jan gwa seme chala de nene gang wut kaman chala a kor kuch sharo da nekare wacce ka juba kwaren shalka a kor dio je ngayena kor kuch a kor kujen sharo da nekare wi ka juba ka dobran inshallah ke je mukuji jen wuda me baje nyodji ko bi kula ngach la wuda danen men kula take body guide ki men take ramadan in shiro nak beje nyak ban tour de ke kel wuda me je ramadan chalka akol kor kuch jen kwere dan e chawuj kirma yadit jen kula take body guide ki ramadan la jagang re wuch ke juba me ngoda kwerka wuda me jen wuda dan shiro nak jen body guide dung akol kor ajaram dan ci yide ci battre wi ke juba ban dan shore lad bu kon linkel jen akol kor former bodyguard charo negre wi ke juba charo mo chajalat akol kor kuch jen kwere wi ke kirma yadit re wi ke juba jen kwere mi long jen te ke bodyguard mo ke jaram dan nyina ka kwide me chaja watch ke juba and gang the men chiro nek shall show the a code I yen aram kelme bum bum miladech re which kaso Sudan ka national security alo aram kelme bum bum ko jaram dan la gang ka gang akol korkuch jen query dan ila internal security bureau me kebe jaram la query me kanana watch me charge watch aram do den chiles gosde en wuda me men ko kol ne la body ga jen na karo dere wi ke juba dore ka tong pin jero je dana chalat en do dana na karo de je gwase me mi bu kono kulo kwene jen awa na karo de ka do mo kwaiske shirmen chala do jen la incident me to ka tong pin gwada dana tetin according to the report, the reason for taking his own life is not known as the investigation are being carried out. Quite Commander Neka. Many people who have interacted with the late Akoda Yen describe him as a pillar of strength and a source of comfort. Wajan Telejarek, Waram Bum Bum, Michi Rora Denak Bakarwa, Gadovadana Gwikejam. This incident adds to a concerning trend of many soldiers taking their own life, currently often linked to depression in South Sudan. Wako tan de into one long reweka South Sudan wana Karodian dong da depression ki dearitin content ko kwerin chaja winika gwasedan en mo daro nak ja dong dara dire dien ben guj ban point en wo wun bum bum shiro de menak jenda na shalat shi body guy akol korkush charo de nakare wicha ka juba jen la dana go ready yen linga jan gwasame jen breaking news and tore wi ka juba ban ta da na garo de ban je linga gwas dana chaje investigate ke chaje gor ka je kuma South Sudan duno ka jen gwasmen chalat chalan je jen charo de nakarwa de biat kamal